Mahigit pa banwa ng magobra king metong abayad center kang balana ni Candaba in 22 anyos sa imi, natutong lagyo. Uling aldoldo yung tatalan pero, tiwala ya kano imi amaski pa kanano sa gulina mong abalo ng tutuya in pera o ali. Kaya naman, may biglaya kano anyang misang mintaya kang bangko in kayang boss para magdeposito. Nakano isip-isipan na fake yung 1,000 peso banknote na binayad na kayo ng metong a customer, lalo pat agpang kang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, pesik na ngandoreng security features na ng bayong 1,000 polymer banknote. Halina kami man din na aware natin lang peke makareni kasi sabi dali-dala fake. Tapos ito, alam mo na siya. Kaya rin na kanunong milyaring insidente, doble ingat ni imi at rin kayabing magobra king may sabing bayad center, bang na pa si bayong mabiktima. Bayo mila tanggapan din pera, i-check mila metong kasi sa takalan la rin yung makanino. Agpangkeng BSP, dara kalaran lulwala fake money usong holiday season uling dakala naman ding manually at gagastos. May itong kanong paralan bang makaiwas ka ng peking pera, ing pamangamit cashless transaction na susulong na ngeni ng Bangko Sentral. Mas maganda kung gamitin na nila ang cashless payment. Mas efficient ito, hindi na kailangan ng sukle at hindi na sila mag-aalala na peke ang pera. Mag-ingat na lang na hindi madukutan, or basta mag-ingat lang talaga. Pero we are promoting talaga cashless payments kasi mas efficient talaga paggamit. Nung sakaling iwasan o mas prefer in cash, sigurado na mo kano yung authenticity na ng banknote bayo itanggapan bang mabibiktima. Mida kay namang kebalo ng BSP keng karalang Facebook page bang iwasan lang ng fake 1,000 peso polymer banknotes. Kaya biya kanu karang malyaring gawan, hingi apply ing fill look tilt method na ng BSP, king pa mag-inspect king pera. Ing 1,000 piso polymer banknote, atin niya miyalo ang security features ang malyaring lawin. Para king fill, atin niya iting smooth surface pa ulinan ng polymer substrate. Metong yung continuous sheet ini ating transparent areas. Ifilya mo naman ing emboss line king mekitek sa BSP kiloblan ni Sampaga king arap na ng banknote. Ang poring 5 emboss dots king babo. Makanyan mo naman ing magalas a wrist ing king arap king partina ning Agila, Republika ng Pilipinas, pirma at amount in words. King gulot naman magalas la rin dapat salat ng Philippine map, South Sea Pearl, Tubataha Reefs Natural Park, Tinalak Weave Design, denomination at amount in words. Lawan la rin ding serial numbers, shadow thread, vertical clear window, metallic features at aliwa pa. Para karang karagdagang detalye dikil king pamag-spot king peking 1,000 peso polymer banknote, malyaring bisita king Facebook page na ng BSP. Samantala, kayaw sana namang may ka na mapagsamantala at gagamit peking pera. Halina la sana magmulang kasi kami magkano kami mo sweldo tapos mulangon da kami po. Datali na lang magmulang. Malunis ka sana yung makanto. Ako, ingkekang talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.